Haga jinga kai Indian Premier League hapreng ke LSG Persia ke CSK. Haba pai shakna ke jinga kai ke CSK kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ke LSG da sun weekend. Bad kane ke jing job ka ba ar jongka kane ke samoy naki nyau teli ke jinga kai. Haga ne ke jinga kai ke LSG kala tin engkong bagalala ban kamai hadu shispa an runs bad hab nyau weekend naki ar pe over. Bad ka CSK kala la ban kamai shispa an pe runs berhap sun wicket nak ikat kentai point lie over. Haga jinga kai Serie A perengkat Napoli Persia ik Empoli. Haga ne jinga kai ke Napoli kalau khor ganam job haden bagalala ban pelimsuk ya ke Empoli da lai lanot. Baria gini ilai gol jong ke Napoli layo ban tiap har gol leng bau Mark Tomine ban Shikol layo ban tiap leng bau Lukaku. Ban leng bang ne jing job ke Napoli kaduna setang lai point ya ke Inter Milan ke babat ya ke kerdan ke Benengkong Hakami ikan point. Haga jinga kai La Liga perengkat Atletico Madrid Persia ika Valladolid. Aba pai shakna ke jinga kai ke Atletico Madrid kala khor ga nam job hadin bagalala aban pelim ika Valladolid da saula ar. Bar haga ke jinga kai Alverez lay aban tiap ar gol nak menta ke Atletico Madrid. Baleng bang ke jing job ke Atletico Madrid kaduna lai point ya ke Real Madrid ke babat ya ke kerdan ke ba ar. Haga jinga kai Premier League ha perengkat Bournemouth Persia ika Fulham. Haga ne jinga kai ke Bournemouth kala khor ke nam job hadin bagalala abat pelim ya Fulham da Shikol lanot. Bari haga ne Shikol jong ke Bournemouth ya ban tiap tang hapo 10 minit leng bau Samenyo.